Kynhun Shad jong karat kat Nonglyndoh, jingialam jong ba Andreas Syngkli. Kita Leit shim bynta ka 47th State Day celebration jong ke Jylla Sikkim, kabalalong country tarik mentau bnai Jymmang Gangtok. Kane ke tamasa lehkmen, lawan shim bynta da governor ke Sikkim Ganga Prasad, jingdon lang Myntri rangbah ke Sikkim Prem Singh Tamang, ki cabinet minister, ki MLA bat kiwei. La pyniaid kane ke tamasa lehkmen da ke tnad peit riti dustur jong ke sarkar Sikkim MG Marg Gangtok.